amadikoni, ama-chief dikoni, amadikoni, abashumayeli bonke, mamongameli, bafundisikazi bonke, omama besililo, abantu abasha bonke egameni lenkosi yethu uJesu ngiyabingelela. Bazalwane, angazi kodwa le ngiceliye la ayisuke la iye la makabangwe hayi bantu abashaka singaphezi aphulise phakathi nje phambili ngeho khona esasihlabela lapha eKZN ethi manje mngani wami uzongithola kuphi angazi noma nizoyazi mina la ithi manje mngani wami wena uzongithola kuphi yaqhubeka bafika izolo angithi bazalwane niyayazi kodwa hayi manje ake ngiqale ngamukele bangcwele itafula lethu siyabonga kakhulu kuyintokozo mamongamelikazi ukuba khona kwakho phakathi kweyouth yonke ekhona bazalwane njengoba ngijuluka kanje bangcwele iBP ikhuphukile injabulo siwe ngajabula kakhulu ngakhushukela iBP bazalwane mangibona mamongamelikazi phakathi engifuna ukusho abantu abasha ukuthi asihloniphaneni la umunye awona omunye khona sixolisaneni sibe right ngiyabonga kakhulu amen. Away, you speak up even if ayenzeki kuwe siyazi ukuthi nendaba zama rape ziyenzeka kini nikholwa sisonke umthando uNkulunkulu ugcwele ngomoya ongcwele mara still irape izongena ithole the way uSathane asebenza ngakhona. What are you going to do if irape iyenzakala? Number 1, ungalingi ugeze, ungagezi nalezo impahla lezi bozigqokile sengibhekise nabo mama ngoba basikhulisela abantwana bethu bahlala nabazukulu. If umntwana uyayeza ekhaya asho ukuthi umalume or ubani bani ungithinte izitho zami zangasese ngendlela engasi right, abogogo bana le tendency yokuthi hayi usukela umalumakho angeke ayenze lento leyo, and umntwana angafike asho emaphoyiseni ukuthi ugogo ngimtshelile ukuthi umalume ungenza 1 2 3 and wena ezugogo you fail to report ukuthi umntwana uyahlukumezeka, inkantolo uthe uzoboshwa nawe kanye nomsolo. Masinyane amen. Yes. Funa ukubingelela umoya engcwele okhona phakathi kwethu ayibonke inkosi. Yes. And I want to greet ngibona abazane uMamongameli uphela ngithiwa ngizozange sabingelela abantu manje uMamongamelikazi ngiyambingelela ngokukhethekile ngibingelela abefundisi bonke umama bonke nalabo esingabo la iyouth yonke. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Phela iyouth funa uthi ilanguage yakho wazokhona yes kuthasisela kancane ngesingisi. Amen.
bazalwane khona bazalwane laba sivakashele nabo abazalwane baseBaptist bengiselambuthi la 2 weeks back bengihambe nabo eLambuthi bisishumayela eLambuthi uyakwazi eLambuthi ngakazi eLambuthi bengiselambuthi last week abazalwane laba baseBaptist nabo bakhona ngithe nje abeze nje bazosibona nabo nathi kulina abamapisi manje mongameli ngilikuduza ithembu yabonga laba bantu ngilikuduza ngingene yes bengayazi eLambuthi but today I know khona bazalwane bathe ngizokhuluma nje kancane maybe especially even though we youth kodwa nje bathe especially insizwa la mhlamba bafowethu mhlambe I want to be based on scripture okuningi laba kukhulumile about life but bengicela mhlambe ukuthi sibe based on ku scripture mhlambe kanye because I'm building the characters of human ngicela sibheke ke la bazalwane uMatthew chapter 5 mhlambe Matthew 5 mhlambe sikhona ukuthi ngifuna ubambezela ino ukuthi niya happy kuya ku sports what yabo but 5 verses 13 you are the salt of the earth but if the salt loses its saltiness how can it be made salty again it is no longer good for anything except to be thrown out and trample underfoot. Hallelujah. thank you man Antasikho. Yeah. Uqedile umkhwebane. Masingekho isimilo. Angeke sirecognize. Angeke sirecognize nayizulu uqobo lwayo. Kodwa uyahlupha umuntu wasemhlabeni mkhwebana ngoba bayanikezwa ithuba lokuthi bafuna yezwe kodwa bafuna kulizwa. Yeah. Kumuntu lo wasemhlabeni ongafuni ukulizwa ilizwi kodwa inyinto engeke ngishumayele sesekethini ukuthi siwenzile thina umsebenzi wokushumayela ilizwi indaba isele nawe. Uwena uyophendula ngenzile umsebenzi ukuthi sishumayele ilizwi sasho ukuthi ukhona uJesu uyasindisa uyaphilisa wenze njani. Hallelujah. Kodwa uyayazi imicabango yethu. Akazi noma ekabani. Akazi noma ekabani. Wena ngabe ukhona mhlawumbe emcabangweni yakho. Ake usibuze kule convention masiphumo ukuthi kazi Jesu na ngikhona yini emcabangweni yakho. Mawufisa ukunikeza abantu imisebenzi ngikhona yini mina emcabangweni yakho. Hlaba sivula nje kanje sisayanda hlaba sikhona semcabangweni kaNkulunkulu. Sibuka engazathi silula nje ngiyaya nje ku convention hayi bantu abami nifana nezingane zakaIsrayeli ngelinye ilanga la isendleleni amile uMose hamba nazo endleleni elokho bebize njalo dadewethu philile ngicela ukuthi nabafowethu eKZN nabafowethu
edoba adoba ilanga laze lashona ingobani azange aphonsa amanetho ekujuleni kolwandle la uNkulunkulu athekana umefika kubo wathi waphosela ekujuleni kolwandle nangempela benze njalo babamba. Hallelujah. Ngila ndabeni yesikhathi thobeni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu bakwethu wothi uma ukhuleka uyicele inkonzo yokuthobeka uNkulunkulu thobeka ungaphakami ungavumi ukuphakamela omunye umzalwane umphansi kwendlu kaNkulunkulu thobeka ngaleyo ndlela izinto ziyokwenzeka and uthi uNkulunkulu isikhathi ngiyasazi uthi Isaiah 60 verse 22 uthi umisikhathi sifanele uyokwenza bafethu ngicela singaphelelwa into yokubekezela ngoba umuntu omusha ihamba imshiye into yokubekezela bengicela ukuthi noma ngabe kunzima kangakanani sondele enkosini bese siyacela noma usuza ukuthi hayi sengicele kakhulu akwenzeki kusuke kungakafiki isikhathi okubalekile isikhathi wena linda uNkulunkulu uyasazi isikhathi esifanele amen. Bye.